CM tuliram rong hangkabor ia jok puthot di phulam ding kacheleng atwar kaselam. Ilin sika isia sang ke jor birech de abang futin alongpen powahini ke enasang kang thandun. Amgachi komiti holalong vo longhong hanwe kapangreng aseke kipi. Langpi dehanggi rural bank choki hola branch along ada porphai trok pen rat kahong nang. Kardom pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi. Nonarju ikha birta ang ton pen. Dipu pen lamding ada kacheleng atwar ke damtang ningkan isi selam pon pe da jok. Kaselam tang atawar do anta puthot kahinu thusi gari kacheleng penang akisung nang do koklo. Labang so atawar kaselam ington kokpen puthot kaselam pon thuji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram ronghang bor I pon ajok puthot towar kaselam pon non malom pangcheng pon thubomlo. Bangso atawar kaselam pon thuji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM ronghanga hinpen Simplex company atumaphan puthot phapon thusi chingwai linsi dipu lamding atawar non amat selam le lapen arona tengpen kaselam patang pon pe pulote arona tengpen hemkang sam nang pa bengjipu sodak pen Simplex company aphan kapachini ajok sai jok je Simplex company atumta non malom do desang sepin pen towar kaselam asai deng pon thubomsi thek pon long. Dipupen digonto teron KARBI ANGLONG live. Porbot nongkrong rongkang tuidira rong radaphan sorkar pen kapanong sang ilin pen sika isi kapithik ration card pak troknar ke bra pholong biresh de pen aron re kachuklem alam the radang no keklang. Adontin ahem tun kidukilak himejang re aradwanta anisan kapacholong rebji aphan akemangalong Central State lapen Ladakh KARBI ANGLONG Autonomous Council mate KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari CEM tuliram rong hangpen akemangateng anam kijumpen kipipon asang along inut biresh de amethang aphan ali kachemat halong ajok ration card along amen kidu anutin along pen komantu ne penta sang puwahini ke thandun do pu alam pherang ke abitung kahumri dama hudrat pen chithan rinti. Antela sang inut pen puahini nanget handundun ke non sekai sisi huchor ma maprang bentaluma. Sekai sisi ura abang lu, aprang bentanang than olu. La ke non sekai sisi huton job maprang pen tan boma. Aprang benatan haki piceng pen ta apit. Halapu aron repen kachojor abang fusitame pherang kyang no sang ke thandun alam kachiko birdun. আমার তো জিতে মিটিং হতে আসলে মিটিং আমি একই প্রপোজাল লইছি এইটো কথা আপোনালোকে ফুড সাপ্লাইৰ কমপ্লেইন কৰিছিল না আমি তো হেল্প কৰিছিল আমি যেতিয়া মিটিং হৈছিল তেতিয়া কৈছিল আমি কৈছে নাই এইটো এনেকৈ হ'ব নোৱাৰে আচ্ছা কেতিয়া পৰা হৈছে এটা 1 টকা কেজি যেতিয়া হৈছে চামথিং প্ৰথম পৰা তাৰ আগতটো লোৱা না তাৰ আগতটো ঠিকই আছিল তো বিক্রি করবো কারবার আপনার 3 মানুষ আছে 15 কেজি পায় আপনি বলে এক ব্যাগ দি দিও যেটা বাসে আপনাকে দি দিই আচ্ছা एक्चुअली কি পায় Pining suri hini ra krisur kep aning kanang bong hamren wholesale consumer pen kiron biresh de ari deng pen porimal asang batai si anvedlang kachonam dun long pu alam the rat along pen klang ke ong dung apatai sang ke nam dun long ke hithi kulat along ke jor asang si ke nam dun long ke ong pu alam the arju pon long. News Desk report KARBI ANGLONG live. Non malom sarkar pen kiduk ke laga rada tumaphan akijoy pen tangka ke pipon dolo bangso jok ke ong dunga bengalong che jogun e che pegun e set an bengalong thekpon long lason si nilip ahavar along ta non malom langpi dehangi rural bank choki hola branch along kaita munit che pek che jogun e si thekpon long athema bangso bengalong tangka ke thabadim la pen tangka ka chu endam adim ta isivet bangso jok tangka ke thabatum la pen tangka ka chu enatum chingkung si thekpon long keong dung tum abangke ada porphai trok mate bengang habing pu pe akopen bengang habalong karjab dam la puson si non malom langpi dehangi rural bank choki hola branch along thekpon long athema bangso bengalong borpung borlangsuk koilamati panjan lapen kaprek arada tum penta bangso bengalong si tangka ka chu thap lapen tangka ke enpon saide lasi bangso beng
Pathe thumu chodra longni long thombak counter kebi pon kenang sot pusi rat pen ningje pon. News Text Report KARBI ANGLONG Live. Non malom so phan bir time ton pon eksinang. Dihinamo phi puthot birtar jipon thu iksina. Ulukunchi block veterinary dispensary hinpen chipater piponsi amkachi committee holalong methang hemalong kapangreng api kubusonsi kapangreng nangjima bangso puthak se KKPMai pado. Bangso se KKP ponamailong Ulukunchi block veterinary dispensary BVO Dr. Monica Tisopi JRF Department College of Guwahati Veterinary Science College JRF Department pen Dr. Rajiv Krunang Chetongdun. Bangso se KKP along kachetong dun banghinya Dr. Atum pensi amria rada phan vola pen hemalong kapangreng marada pido anaphan kupuson pensi kapangreng nangjima bangso puthak than paklar pon. Meals भी बंके ओनी पर गाखी बंजो ला गाखी दावत ना नाली सेकेंड बंके हरी ला काम पकलेम ला पिनी चाइनोंग किलोंग गरी बेनोंग कंपुंग हन ला हाई बाय बने ला दुअल पर्पस बंके ला दन गाखी दा लई लाता लई काम पकलेम दा लई উৎপাদন কৰি বেছি লাভৱান হ'ব পাৰিছে এতিয়া কথা হ'ল আমি কিয় পিছ পৰি আছো বা কিয় পিছ পৰি থাকিম আজি আমাৰ পশুপালনৰ পৰা এতিয়া পৰা বেছি লাভৱান হ'ব পাৰোনে হয় পাৰা যায় যদি আমি সেই বৈজ্ঞানিক বিধি আৰু ধাৰাটো মানি লৈ আমাৰ ঘৰচীয়া জন্তুবোৰ পালিলে সিহঁতৰ উৎপাদনটো বেছি হ'ব তেনেকা হ'লে আমাৰ উন্নতি হ'ব আমাৰ উন্নতি হ'লে অঞ্চলৰ উন্নতি হ'ব Mayalong Center Development Committee Dilip Singh Hanse Pendanglok Penangan Rong Rup Aradatum Chetong Dunsi Sekiki Pona Puthak Ali Chuen Dundrinti. News Text Report KARBI ANGLONG Live. Pinyada Porpai Crazy Malompen Nihang Donsuri KCS General Committee Atum Executive Amai Kapaman Pon. Labang so Amai Kachari Pon Ramesh Singh Narpen Maike Phalam Thiklar Dakpen Kangbura Ingti Pensi Than Pachini Pon. Pinilabang so mailong pinangan alam the chethan chimum pedupon jutang jubat kapangcho pon thekjia puthak chethan chimum pon pinia mailong pen lamrai kedeng pon lake prabjin pen nihang donsuri KCS Zonal Committee kaparlo a unit do analong kahumri damji ingdeng ingkoira troksi risonimso arongaje kapachun pameji aphat kebangji pai ni phai thom kep arni tirikama mai sengpon po pusi mailong chingwai chingsai pon Buka janpen anantirang KARBI ANGLONG Live. Pini prime time abirta bangke lapan sikang ton iglo tumit hakme kardom.